maake hannde ndi ara e nattondir kadi téléphone ji ndin ara wakkati inen الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله قبل أيام استقبلنا بداية عام دراسي جديد وإنها لمناسبة عزيزة مناسبة جديرة بالعناية والاهتمام تحتاج إلى شيء من التذكير فإن التذكير كما قال سبحانه وتعالى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومع بداية الدراسة بهذا العام الدراسي الجديد نقف معكم عدة وقفات إن شاء الله تعالى تتعلق بهذا الموضوع. أري قاوة الله سبحانه وتعالى جول إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوانا صحابة مكة إن نانغا جوكو be hore ko moƴƴi haray wono andirɗen noon adi balɗe seeɗa lekkol ɗiɗi udditi jande nden fuɗɗitike ɗiɓe hitade hayre ɗo haray si fawno ɗo munasaba noon événement ko taw ɗum no hitti sabu ko yowndi ɗum e jande
ƴewandir ɗum e avenir leydi ndi e avenir feyde men ɓe ɗum waɗi haray en anditineɗo yoga e toɓɓe sabu haray andintingol ngol toujours hino nafa gomtinɓe ɓen hono Allah subhanahu wa ta'ala yeytoro en noon ko alqur'ana tedduɗo haray ara mum ɗum taho eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en nde ɗo hitande moƴƴere e hitande barki wonande ɓiɓɓe leydi men ndin wonande janngoɓe ɓen e jannoɓe ɓen e mawɓe fayɓe ɓen wonande julɓe ɓen fof e en torima kadi o arsuken ko ente ko ɓuttu e sécurité e pottal ha hitande wawa feƴƴirde no moƴƴi o hawrodina en kadi en fof e ko yiɗi o yarli sikka tedduɓe ɗin monɗum haray miɗo wasiyo hoore an wasiyogo musidɓe tedduɓe ɓeydugol hunde Allah subhanahu wa ta'ala sabu haray kulol Allah ko ɗum woni dambugal ma ɗum saabi kala moƴƴere ko ɗum woni saabi heɓugol gandal Allah subhanahu wa ta'ala on daali wattaqu llah wa yuallimkumullah wattaqu llah wa yuallimkumullah hule Allah subhanahu wa ta'ala andina on Allah artute hulugol mo tammu ɗum musidɓe tedduɓe ko o zamanu no woni e yaarude noon no yaawiri hanki ine fermude lekkol ɗiɗi hande ine huɗitude suuma e hanki neɓata suuma e arta dongin hanki donki neɓata arta imana sayiji ɗi no yaawi moƴƴa soodo o soodo goɗɗuma arde e gurdam men tan haray kon andi tu wondema haray ko gurdam men tan kadi woni e yaawude ga yahugol imana kala ñalande fettude haray duuɓi men ɗe ino feƴƴode donc kadi ñalande fettude o ñalande fettude ine battade yawgol ko Allah subhanahu wa ta'ala ine battade honɗo maayugol en fof ɗen andi keɓe kawntiri jibina haray on tigi nangi laawol safari ila Allah subhanahu wa ta'ala mayde nde hande kadi ñande fettiniweeti wo haray ɗumtide duuɓi makko ɗi wono oya wiiri ɗon an neɗɗo o anndu ko halimore ñande on tigi jibina yani ko happete kala ko tawata ko duuɓi makko ɗin disan si tawi komo duuɓi sappo mum jiba o jibina hande kadi ñande finiweeti wo no uytade wano noon kadi o duuɓi capanɗe o heɓata haray ko faamiten ɗo ko zamanu ɗiɗi ni no yaawi fewɗo ɗo sino yaawi ko hitande lannata wano noon kadi haray duuɓi men ɗin hino feƴƴude gurdam men ɗan hino yawtude mayde men ɗen hino baɗade haray mo kala men so watta yila e heblande jeeɗo mayde sabu haray mo kala annda ko honde so woni e mayde Allah subhanahu wa ta'ala on ko daali kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah holle kawno aya wondema wonti be wonti ko meeɗayno mayde haray noon joni men ɗin yoddi golleji men ɗin ko hettete ɗum ko honɗo tawi ko yande yawma al-qiyamah kala on no woɗɗitinaɗo yiide hen ko naaɗa aljanna haray on ɗo malama yo Allah o malno en hande ngandala sallah sallam hino maaki لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع دماكي كوينال عن تفر هاي غوتو دلتا سوتا تانغان يوم القيامة هاون تيغلان دغاري تيجينا جيدن عندي حديثو أرانوندو سوكا ياغال ماكونغال كوي هوندو وونكو فتينيغال تيمونتوم دوبي ماكو دي غوندام ماكو دام كوي هوندو وونكو فتيني دي تامونتوم جاودي ماكو ني ko honno o heɓirini ko honno kadi woni ko nafiri naya ɗum ɗum gandal makko ngal ko honno o gollitiri e maggal ɗe gandi e maayay iɗe gandi ɗe walliteɗo lande e goɗɗe goo haremo kala ene yo prépare ñande ɗe ɗaw arata tawa jaabawol makko ngol ko jaabawol tawa e ngol malnaymo woɗɗinamo yiite ngen naadamo aljanna ɗum no haare ko hurgol Allah ɓurta gol innade golla ko moƴƴi gila e farillaji ɗin ha e naafiloji ɗin kono noon kadi woɓɓito kadi dendanaagal kala ko Allah subhanahu wa ta'ala ani ma o haɗi ma o ko tawata hino fikkinamo yo Allah o arsuto en naya ɗum ko musidɓe tedduɓe hosnu niyya moƴƴingol anniyeji ɗin kono andirɗen noon anniye hino teddi fimum kal islam sabu dewe ɗen e mawde mum kala dewal ngal anniye wasa e mum tawa ala naafi Allah on tigi waɗiri on tigi juuliri ara naafi Allah on tigi juuliri ma horri ma kala ko tawata ko gollal ko on tigi waɗi ara ko dewal ara naafi Allah on tigi waɗiri kono tawi no tigi ala baraji e mum
won noon kadi anniye won siko laɓani Allah subhanahu wa ta'ala hay golleji makko tawayde ko aadaji makko ɗin danagol makko ngol ñamugol makko yara remdugol e sonna makko ɗum ɗo fof haray no wontanamo hon ɗum golleji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗantamo joddi e mum sabu hon ɗum sabu moƴƴugol anniye on haray ko enen yo mawɓe fayde ɓen eɗen anndi piiji ɓuri no fawi e kala kuttugol lekkol ɗo fourniture ji teŋiiji e yoɓangol lekkol ɗon ko jangetee ko e hon ɗum paasi transport ko fat ɓe janngirta e piiji ko jokkuɗi ɗum ɗo ko yowndiri e fii lekkol ɗon ɗum ɗo fof haray ko dépense wi tawa e geni ɗuuɗi moƴƴa ene en sikke ala no satti sikke ala sawi on no satti on haray men ɗon toujours ko wasi o wirten ko en anndi ɗum wondema haray se laɓɓini anniyon e ɗin ɗon dépense gon ɗen e dépense ude ande wonde won ko sata kawne wontande en Allah subhanahu wa ta'ala hokkay e mum baraji naam Allah ino faali e nayi yo en dépense ɓe ngureji ɗen kono ma dalika no jeeya ɓural makko e hoore menen si en dépense ɓe nguren en kala ko dépense ɗen e maɓɓe ande ko sata kawne wontande en Allah o waɗanay en honɗum baraji nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma taj'aluhu fi imratik ɓe maaki anndude wondema a nafkata nafakka a dépense ta dépense hara ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko waɗirɗa ɗum si wona a heɓay joddi baraji e mum hay nden sayre ma hay nden sayre nde waɗata ka hunduko yani sonnaje ma on bi mana hay ko dépense ta sonnaje ma on kon si tawi a waɗiri fi Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo wontante won ɗum sadaka heɓata joddi baraji e mum ɓe makka sallllahu alayhi wa sallam e hadis ɗo kadi mbuuɗum dinarun anfaqtahu fi sabilillah firre no wiye mbuuɗu mo dépensuɗa e laawol Allah e mbuuɗu mo dépensuɗa fi rinɗingol dande e mbuuɗu mo dépensuɗa e miskino e mbuuɗu dépensuɗa e teygure ma nde ɓe ma ko ɓuri moƴƴude joddi ɓuri mawnude joddi e ɗiɗo mbuuɗi fof ko dépensuɗa haray ko mbuuɗu mo dépensuɗa e teygure ma ndu ɗum ɗo fof haray holla en honɗum mawnugol ɓeeɗo golle haray wona yo en feccu wona yo en haaɓu wona yo en ronku ɓeygure nden ko hattondini kon waɗa men ɓe embere ko Allah on wawni en kon hande wonde maare ko dewanno o sadaka wonɗen en ittude kay siko waɗa sadaka woni won tawi ko miskino janano bal haɗa jibay sonnaje ma o ha e ɓeygur nden fof kala moftorta toon goɗɗum andu haray si a laɓɓini anniye o ko sadaka won ma e wontande no jeeya e mum no gonno yodde timum ɗo kon fi lekko noon kala ko tawno yowdiri e mum haray wattule ɗen haray raɓɓindinaji ɗum e mum yo Allah o newnan en kono noon kadi an taalibajo on an janggana kuujo janngo on laɓɓin anniye ma on sabu si a laɓɓini anniye on kala ko wonɗa e yanngade yaadu ba e wiye ma on ka lekkol mouradia nangen no wuli ɗi anndi mouradia aaɓe ane ko watta mouradia révisa kon ko tampata kala ko tampere ko heɓata e laawol gandal ngal annda ɗum wontante baraji Allah subhanahu wa taala windanema sabu won ɗum sabu laɓɓingol ma anniye on amma noon an jannowo musidɗo tedduɗo anndu hiɗa jogii risala tawowo ko ɓurɗo mawnude mana mulal message ɓurɗo mawnude e message ji ɗin fof sabu won ɗum ko message annabaɓe ɓen jannugol jama on moƴƴo e ko moƴƴi jannugol fayɓɓen ko forma ɓe e prépara ɓe fino ɓe anndira Allah subhanahu wa taala forma ɓe kadi fi prépara ɓe fino ɓe wawira nafirde hoore maɓɓe nde janngo ɓe nafa leydi maɓɓe ndin ɓe nafa ɓeygure maɓɓe ɗen ɗum ɗo fof harayi ɗum ɗo ko golle ma Allah subhanahu wa taala hawrindinma yo a wonu gollo ɗum ɗo o anndita nela sallah sallam hino maaki inna allaha wa malaikatahu wa ahla alsamawati wal ard hatta annamlata fi juhriha wa hatta alhuta yusalluna ala muallimi nnasi alkhayr ko ɗo tum hadis jonima ka tawata ika weltora lekke maɓe ɓe maaki Allah subhanahu wa taala e malaikaɓe makko ɓen e yimɓe asamanuji ɗin e yimɓe leydi ndin hay ñuungi ka gaykum mu'um hay liɗɗi ɗin ka baharu hiɗi duwanade on jannowo yimɓe ɓen tindina ɓe ko moƴƴi idan tagore nden fof ino duwanadema an jannowo on haray laɓɓin anniyema on annda ko e mekke tawayde ko wote noble mekke tedduɗe himmuɗe hirtuɗe woni ko jokkuɗa hay so tawi no salaire ma on no fanɗi no andirɗen noon hay so tawi ɗoɗɗuɗa ko yonata haray geru laɓɓina anniyema on anda wondema Allah subhanahu wa taala eno maranma barjari mawlanandi yonima oɗo hadis tawowo tagore nde fof hino
on ɗum hino du'anadema hino juuɗude e ma'a ɗum ɗo haray ɓural mawlanangal wonande on neɗɗo tawɗo ko mo Allah o hawrindini wonugol tindino yimɓe to moƴƴi hara laɓɓe ganni e on andita oɗo message monɗa e mu'um ko message tawowo ko rontinayɗo ma roninayɗo baraji tawayɗi ko luttayɗi ha fooma hay ɓawonde mayɗa e ko kabruma haray gandal maga ngal wonɗa e sakitude ngal wonɗa jannude ngal fanni ma ngal gollitirede andita onde baraji ɗum hewtoyde so waɗiɗa ɗon kabruma yo Allah o arsitu e laɓɓingol anduyeede hikken ɗum won ɗum istisharul mas'uliya responsabilité on no mawni nenaɗo sallllahu alih w sallam maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ɓe maaki en fof ko en ayninaɓe ko en responsabilisaɓe en fof kadi ko en lallitoyteɓe on ko ayninaɓe haray ɓen ari ka jannowo kan foɓɓe remmo ɗo o yo wattu yila o anda haray imo jogui mas'uliya mawlanaɗo hara yo laɓɓin ande ko wiɗen nane ko o wakkilo o aynita Allah subhanahu wa ta'ala e golle makko ɗen o anda Allah o no rentimo no suutimo no andi ko ne wadde ko adi direction maɗum ko wiyete inspection arde o anda ɗum ɗo fof ko support ji kono amma haqiqa on tigi tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala aynimo ko Allah o suutimo kon ko Allah o andi ko ne wadde kon hara yo wakkilo o formata hoore makko ha o wona qualifiuɗo fii ko woni e wadde ko ɗum ko jannugol ngol o forma hoore makko sabu ko wiyete kon faqidu shay'i la yu'tini ko wakkiliɗa o komi faranama o simi ala mi wawatama okkorde ko falɗa waɗande janngoɓe wo si amara a wawataɓe okkorde ngorde gandal ara formuta hoore maɗan tigi si ɗum feƴƴi wakkiloɗa kadi prépara darsuji maɗi wakkiloɗa kadi ara hara bonnali tan maɓɓe on fil qil wal qal woɓɓe goo si ari ko ɗissagol tum ɗissaji ñande go yo Allah on dandu en ha saji ɗum fof lande ɗum ɗo fof lat aradu ma al mas'uliya ɗum ɗo fof lutodiri ma no riwodiri e o mas'uliya mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e ma'a an jannowo fuɗɗora noon kadi hoorema sabu haray andu golle ma ɗen gila ka mbaadi ma e ko wattu eno wawɗa noon haray ko awon ɗiɗol pay kon fu ko an ko renti no jannowo wayi wo o hasi kon pay kon no andi haray ɗum ɗo woni modèle tawaɗe no ɗaɓɓa on haray wattu yili hara a bonnirani mo kuuɗe ma ɗen ko ya won taw qudwa yaani ñentindirgal hara ka o daarinima o koko moƴƴi koko feewi o yiyata e ma fii o ñente ha wona tan kadi ñande goo gorko e neɗɗo moƴƴo anda wondema hiɗa hitti himo nanama ɓuuri ko nananta baɗol makko ɗon e nene makko jettiɗo misal ustadiji amen janndenoɗo men o ko yondiri e autour tadris fi fannu janngugol o wimo mo jogono payku ko professeur jogoy na docteur ɗum ko dow professeur payku makko ko janggay tun ka primaire o ndaar kayeji makko ɗen ko kayeji ɗin o ndaar ton o yii toon faute o noddi ko womo corrijude faute on o yangi ha o wola tun ko inna ko ɗum ustadu winni o wowla ha ko inna ko ɗum ustadu wi o tawi o wawata ko convaincude eno o wolliri noon ko ɗum o waɗi o yahi ka l'école o yiide ustadijo on o noddimo feere e hoore sutura o hollimo faute o o hollimo faljere nden o hollimo ko selli kon o wawimo sellinande e hoore sutura kamɓe ɗiɗo tun wona kadi yeeso élève ɓen fof yeeso e direction o yeeso jama o fof wirtamo hollata o zéro alamo faljata en fof en falje walla yaafo en falje men ɗen itan o yahi o holli oya ɓay o holli oya woni ɗum balɗe oya kadi yahi wat rectifie faute on yeeso janngorɗe ɓay woni balɗe ko ɓay kon tigi artoyi inde baaba ko janno ani jannowo wi ɗum ɗo ko faljere kay hannde kadi ko hoolike ko ya wi kon si kala mbawi makko komo andi ko professeur ko jannowo université kon ɗum haɗali ko jannowo makko ka primaire to wi'imo kon wi ko ɗum ɗo woni gongal itan ko nde on ɗon o rewnuno e on ɗon ko on ɗo wawimo sellinande faljere nde o wonduno e hunde ɗum ɗo fo waɗa ko hollata ko fiɓal ma teddendima ndin e batte ma on an e hoore payko ɗum an jannowo on haray geru wonana ko hon ɗum exemple moƴƴo e tiiji ɗin fof on noon kadi wona jaatugiide makko e tiigi ɗin wona newaniɗomo sa ɓattike mo wona yiɗɗinowo o jannata kon harɗa wawi jannde ko jannata kon needi ma ɓeeɗo en nayiɗiɓe needi moƴƴiri haray en waɗaniɓe kala ko tawata ɓiɗɗo hino haton jini yo ɓiɗɗo yo no moƴƴani en kadi jodden e maɓɓe anden alhaali maɓɓe on andinen ɓe valeur nde ɗo jande makani
ɗum ɗo ko nafata ɓe ñande janngo encouragé ɓe fodente fiyo ɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe jannga haray monne kadi ka wonkiji maɓɓe hon ɗum teddingol jangoɓe jannoɓe sabu so tawi janno fay ɗum ɗum teddinta jannowo mum on haray ɗum ɗon heɓata barke gandal yo allahu on dandu en kono ɓe wiru noon inna muallima wa tabiba kilayhima la yansahani ida huma la yukrama fasbir lidaika in ahanta tabibahu wasbir li jahlika in jafawta muallima ɓe wi'i médecin jo on e jannowo on ɓe ɗin noon si tawi ɓe teddinaka ɓe laaɓantayi ko ɓen reedu ɓe wi noon sa teddinali docteur jo on médecin jo on haray muñude namara ma nden sabu ana heɓida e mayre sa teddinata kadi jannowo on haray muñude kadi e majjere ma nden sabu ana heɓida e mayre yo allah moƴƴingal haaliji men ɗi kono noon kadi haray enen mawɓen wattane yiila muradu moƴƴuru anden koye payto koye hon ɗum koye woni sondo o sondo temps en temps yeehe juuroɗen lekkol jiɗin lande ɓen fiyal haali fayɓe men ɗen ɗum haɗa hino mar impact batte molnaɗo e kamɓe pay kum ko jangga e kunkum e direction école ɗon ha hewti janno pay kum ma kum jokkiɗa kum kono se ndaari no woɓɓe ɓen no toon o yaata toon a tawa ko photo makko yata ndaaroya hay noddita photo makko yaata ma yaaja makko ma bandirawo makko ma nene makko hara babaji on kano jogii tum allahuma mustaan kursi no doga tum fiɗɗaɓɓere moɓa tun no moɓa inna kañum ala tan hara heɓan ɓiɓɓe maɓen tan heɓiranaɓe tan hon mbiyagol ka l'école an tigi ɓe annda ko awon tigi woni parent kum pay kum ɗo a riifi ndaarugol sikum arde présence makko on taw e suluku makko on ko honno wayi o waaniɓe ka l'école ɗon jikkuji makko ɗin needi makko ɗin fiyoɓe yo wallidir e negol kum ɗon pay kum kum no wayi o jokkira kum noon o hasi ɗon inchallahu taala kum andahi kum hittina fi mum ka suudu kum anda e bawi makko no hettini fi makkum ko wakkilo ɗon kadi hara kum e dese baali baɓe makko yo allahu on newnan en kono noon kadi an janngo o on wattana yila eɓe wondata ɓen taho sabu haray almaru ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalif ina sodra ko ɗumɓe maki neɗɗo harayno e jikku honɗum jaatigi mum mo kala ene yo ndaaru ko hombo jaatoto haray ndaaru ko hombo jaatotoɗa ɓe kunkum woɗɗitoɗa kala ko tawata ko bomɓe ma ɗum bonnayt ɓen hara haali kadi ka l'école ko alda e hadaf mo kala ene e fay koye tuten e makkoy deesingol hadaf makkoy mbimana koye anda ko honɗum woni ko koye faala wonode ñande janngo siko médecin jo siko ingénieur jo siko pilote jo siko lanɗo on tigi harano andi ko ɗum tomi faala wonde gaani ɗum ɗo faala wonde ñande janngo a jotta e ngol laaw no fiya heɓu ɗum ɗon kono so tawi a yahay tu woni fiiɗa inni a ya yahu maaki feere ala maaki so yahaɓe watte hunde kaari ɗum noon haray waɗaki hay koy haray kadi enen kadi janngoɓe moften e waɗal école jiɗi ka tawata ko tahallus mana haray ɗen maafi ha noy ko ɗumtira fiyo yowa pay ko yewko jannga koye wax galle haray koye son jaade ɗum ɗo fof rek muskila naɓir pay kum makkum ka l'école naafiya débarrasse e makkum naɓir kum fiyo kum forme e won ɗon anniye e oɗo alhaali e oɗo nafsiya naɓirama fiyo forme o jannga o wawa nafude hoore makko o nafa mawɓe makko o nafa mofte makko ɗen o nafa ñande janngo rewa allah subhanahu wa taala yo allahu on newnan en e moƴƴingol ɗo yo allah moƴƴana e alhaaliji men ɗi بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حرى ذاك اليوم مجاجي إن كان في تلفزيون راديو باجي كلا كتاوتا وساكي تايته لأنه كان وقت ويلي فوق والدير في كل تايكو من هورا أبو سعيد فاهم كوندا تأميسون دي كتلي جيكو tawi naa ko feewon tan ko majjintamo ko ɓoylatamo sikke ala o arte ɗum ɗon kadi wattano ila mratu moƴƴuru telen ka wasailul ilami kadi haytoɗo internet fof ɗum ɗo fof haray ɗimana newgol pay kum ko amaliya mustaraka ko hunde tawayde fof hino kafi mo kala ene wartoyente ko masuliya mawɗo pay kum jannowo on e l'école on e médiaji ɗin environnement on fof kañum woni haray ko hawtata ne a pay kum haraymo kala e men ko wakkilol ko ka woniri sabu kaɓe wi kan arabu man jadda wajad wo man zaraa hasad kala on wakkiliɗo o heɓay kala on kadi remuɗo on ɗo woni ko wa'ata amma mo remali
on ɗo waata hara ko kala me wakkilo ɗo won tawoniri wakkilo fi Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinani e mum on ande wondema haray ɓeɗo fayɓe ko ɓe hoolare nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e hoore men en lantede ñande janngu fi ɓeɗo fayɓe men honɗum woni ko waɗanɗen ɓe honɗum woni ko newnoɗen ɓe hara wattane kadi lamraɗo moƴƴuru enen ɓe fay koye mum woni e janngude français simple na muskila geru fay kum ma kum jannga fiyo kum forme ɗen hato jini e jama janngude fi diina cadre ɓe fi diina andina ɓen ko hunno rewten Allah subhanahu wa ta'ala en hato jini kadi cadre ɓe yowɗude fi aduna ko laamo en fewjani en ka ministére ji ka département ji fof haranjuɓe toon kono haray koɓe faamu diina kan geɗo fay kum ma kum o jangata français ha o kelɗa o jangata fasfat ilmi ha o kelɗa kono taw haray man diina watta kan diina kan no woodi ko tawata feere ala komo kala be anda honɗum woni ɗum koko sellinta diina makko kan kala ko tawata diina kan sellata e ɓaawa mum hino waɗɗimo taw anda ɗum ɗon amma luɓendunagol ngol murɗagol ngol ɗum no ko fi seeɗa ɓe heeɓi haray heddiɓen ɓe e yonoreɓen ɗon ko ɗum faamiɗen haray wonaki fay ko l'école du français tum hara ɓe jangga hay fikonde diina maɓɓe kan hara ɓe anda diina maɓɓe hay fiɓe howta Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo hara ɓen formude yo Allah dandu e tawa delen kan konɗe en yiwde e wuyɓe e détournayɓe sabu honɗum sabu anda Allah no woodi sabu honɗum anda ñande goo hasboyte ñande goo hasbore no woodi bal harayɓe haajaka haye ɗum haray ko woni wonon ko law ko newɓe law e hoore diina newɓe hoore hulgol Allah subhanahu wa ta'ala ande wondema ko masuliya mo Allah subhanahu wa ta'ala haray halbine en haray wasodiren ɗum ɗon e encourage en paykoy koy newoɗen kadi nela sa sallam ko nuɓe maaki ma kana befuko fi shay'in illa zana kala ka newede woni ɗum noon tuɗne nden ɗon newede kala kadi ka itta ɗum noon kaninayi nden ɗon tuɗne nden ɗon hunde kala kadi ka rifko on itta kannayi nden ɗon hunde yo Allah dandu en e wonde e newaki ɓe gandi ko wa sahabijo wino wallahi ma ra'aytu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu bi ma'na ko nabi sallallahu alaihi wasallam ko wi ali jannowo adinulaɗo e honno ɓurɗomo newade hamdulillah sallam ɓurɗomo moƴƴude hara ko woni moƴƴuɓe fi pay koye koye newano ɗen koye hara koye rerɗin koye yoɓe yawɓe jangga ɓe jangira fi ɓe yiɗi harnaya ɓe jangira fi ɓe huuɗi en nana mawɓe duno woola si a waɗal hunde kadi ha janggal mi watte hunde kadi si a janggal si a yaha l'école si a tambugol tum woni question goto no yiddito ɗon wiyetede lisanul haal lisanul haal si hani somi jangguino somi wakkilike no somi yahi l'école no mi woni e premiére ɓen ara mo kala mino jabonno question kadi ande no wondirren e fayɓe ɓen sowde o sowde ɓen ko wiyete kon mo wasana no woodi tawasum hakkude tarhib e tarhib a hulɓinay naam fi yon tigi huɗum o wawa janngude kono kadi a rerɗinayno kadi tawa warata ni ɗum ɗon yo fi o rerɗu o yiɗa hara ko ɓerno gawne yahude waɗa e ɓaymo andi ko hunde tawayde no nafa mo so moƴƴini kadi no tawiri si o bonnino a tappaymo noon a sanctionnay mo ko taw kadi so moƴƴini kadi a récompense mo ha wanda moodi battiɗi moƴƴinno hara ga si moƴƴini c'est bon merci si bonni hande kadi ko haala wi ko wante ɗon kala ko dépense noɗamo e nder hitanɗin ko fof ɗum no fof rittito yeeso makko no gasa waɗe ko tawata koko hana ko waɗede haray hande wondema ɗo ɓay koɗo ko wiɗen kon ko amana fi anaqina ngeygol men ɗin no hitti julawayagal men ngal no moƴƴi no hitti kono haray anden mahugol neɗɗo on ɗum noon ɓuuri moƴƴude e kala ko noone ko mahete kon na ɗum on tigi yangotoɗo moɓa jawde ha accito e ɓeygure nde hulata Allah subhanahu wa ta'ala anda Allah ɓen no jowɗo jawdi ɗin luura fiira hara ko fitnaji ɗum wonɗa yaccude yo allahu o hisi hen اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امنا في دورنا امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم جنب بلادنا الفتن وما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين